Nissan X-Trail tahun 2015 2.0 liter. Sekarang kita tengok dia punya condition. Condition dia sangat cantik. Warna cat original, warna hitam. Sini dia punya lampu cantik kilat lagi, ada LED daylight lagi. Fog lamp dia pun cantik kilat. Rim dia original 17 inci. Tayar punya bunga pun masih tebal lagi, boleh pakai. Sekarang kita tengok dalam dia. Ini kereta ada keyless entry function, tekan sudah boleh buka. Dalam dia semua leather seat cantik, tak ada koyak. Sini ada multi function steering, meter dia cantik, tak ada cala apa. Ini kereta pakai push start button, ada original player, original punya aircon control button, dashboard dia semua cantik lah. Lagi kita tengok belakang. Belakang dia pun semua leather seat cantik, tak ada koyak. Lagi ada aircon blower dekat belakang. Kalau korang ada minat, cepat-cepat kontak saya. Dan jangan lupa follow, like dengan share saya punya video. Jumpa next video lagi. Bye-bye.